Ram Lalla breathes new life in Ayodhya as Ram Rajya begins. Adorned in gold, emerald and ruby jewels, lotus-eyed Ram Lalla is home after 500 years. Ram Bhakts also celebrate and welcome Ram Lalla. Sources say Prime Minister Modi will also light diyas at his 7 Kalyan Mount residence. From Amitabh Bachchan to Rajinikanth and Banis to Sachin Tendulkar, top actors, business tycoons and sportspersons witnessed the return of Ram Lalla to his abode. जाने जाने वाली Agak juga dah selamat. Hai mak. Ini lagi mana? Raya apa dong sih? Mami dah. Puja nih kok. Cinta kelai. Ah, itu tahu lembek. Kau bicara. Hai nó mượn cái cổ, anh ta giống đây một cái ly rượu, ai muốn nằm mất phải hại cái này nữa. À, cho về, một chương trình này sẽ đi nhập. Mà bom